Tagazo ye hano muri se kurya mu gipangu ufite ibiryo azane dusaraka yewe. Natangazo numvisha ra narimishije ubugari ufite isosi ari yeheye. Natangazo numvishije ra ufite isosi ufite ubugari ari hehese. Bagukata. Mbega ubugari. Mbega isosi. Mpangu rero. Ese man. Ubugari turabumara turi twanyine twagira ngo wari iki kigo cy'ishuri. Yesu. Katubitangira ahubwo. Aha. Mbega isosi. Abaseba turutse. Mukomere cyane. Komere bicu siko namutangiye kuza gushaka guhita mu kwa. Bajya nabo mujya mu bindi bagaturika bava ngo muze twese twegera. Ntabwo nabyemera ku biryo byanjye. Yesu. Mbega ubuga isosi uyu mwayitekehesha. Man, twe twize guteka mu Bushinwa wangu. Ako mukozemo gakeya. Ninde watetse isosi sha? Nje wayitetse man. Kandi nayiteke iyi ngiyi ivuye muri Amerika ubona nagatekeye mu Rwanda. Muri Amerika? Wakoresheje ibihe birungo? Na sante ni tayari. Aha nibo baba mu gipangu. Akavuyo katya ku isosi yanjye. Muhagarare. Murabona uno mukobwa. Uyu mukobwa mwese ni mumuzi mu gipangu. Yavuze ngo agiye kubakoresha amarushanwa. Murabizi ko akeneye n'umugabo. Ngo umusore uzi kurya neza, ubwo ndavuga urya cyane. Nuzi kubyina neza, ni uri bumutsindire. Ubwo rero mwitonde tubanze dukora amarushanwa. Ubugari butanashira. Sibyo? Okay. Aya. Je ntabwo byumva neza. Gute se? Isosi yanjye ngo ku marushanwa. Kankwereke. Turabyumvikanaho. Ntacyo n'ubundi na house nje mutuze. Niba buwe. Amarushanwa ubwo agiye gutangira. Aha n'abatarakozamo. Oya mwitonde. Ahubwo umukobwa wawe munyihere mwihere n'izi mboga zose. Stop. Muze tubanze dukora amarushanwa. Simubyemeye mwese? None njye genzi kubyina. Aho. Nanjye ndiyamenye. Wavamo n'umucuranzi mwiza. Aha ndabatubwo ngenda baturangira. Tayari. Icyungo cyanjye yerekanye pare pare hano neza. Ubyina neza ni uri butsindire mwe. Aha. Abiyaminiye kubyina hariya, abiyaminiye kurya hariya. Siko bimeze? Kubyina Byose ni imvange ariko. Nta kibazo. Ujye hariya. Je mu mese mba. Murabibona rero abahungu. Simubireba. Murabona iriya sosi? Murabona buriya bugari? Murabona uriya mukobwa? Tugomba kumutsindira. Undusha neza kubyina ni uriya mwegukana. Ubu aka kanya tugiye kugira gutya. Babiri. Amwe ariko wenda muzwa abaya. Muri toramo haze kuza babiri ubundi haza umwe. Ubwo nonge n'uyu tugiye kubanza. Sibyo? Ibintu ni tayari. Ni sawa. Tubwire DJ. Wagiye. Babiri mwinyabye ku ruhande. Mwe mugiye ku ruhande. Umukereke pare n'iki umuntu agiye kuvuga. Ready? DJ.
faida hii. Danger. Shanda wana batipe kubyina bibajabutse tu. Uretse umuntu umwe wenyine mbonyemo, Mr. Master gusa. None hongeye kuba ikindi kizami kimwe cyo kurya. Umusore uri bwarye byinshi niwe uza kunsindira. Kuko umugabo wariye niwe uzi gushobora. Shaka bisa none ahubwo nanjye mu kurya ndazamo. Nanjye ukiremo. Ntago na iyi sosi ntago nayifaho. Mukiremo. Mwese mugaruke hagezweho ikindi gikorwa cyo kurya. Umusore uri burya cyane niwe uri bwatsindire misiva. Aho ndimo ndi uwa mbere. Kananje nka master ngomba kwiga. Kananje ngomba kwasimbukira wowe. Kurya si uryana ni. Muremuretse mbanze mbona aho nica. Banza higa hige neza nzera. Myanya yose se ko mwayifata. Ewe sorgunde. Kombuza nkoza mugabure. Stop. Stop mbabwire watsinze. Yesu! Ninaniwe tu. Ndabona bimujabutse. Ahubwo Mr. Danger niwe utsindiye Miss Vava kabisa. Bino barashobora. Mwayi uza gokoma. Nindogano kabisa. Ejare reka nivire mu. Mr. Danger arabibashije. Ewe sorgunde. Natsinze nyine. Mwana wese. Yesu! Tana hicho chungo Basi sema turobesheje bwanyu. Wapi wangu? Ago twaba. Zaje